Sina i Svetoga Duha. Mnoštvo je onih čuda, čudesnih isceljenja, čudesnih reči Boga čovjeka Hrista, koja zadivljuje nas ljude kada čitamo Sveto Evanđelje, samo ako ga čitamo sa pobožnošću, sa trepetom i pažnjom. Ali samog Boga čovjeka Hrista, jedina stvar koja je zadivila i zadivljavala među nama ljudima, jeste vera koju bi video i prepoznao u ljudima. I današnja evanđelska povest o ovoj Hananejki koja je prišla Gospodu i molila ga za ono što je bilo potrebno, upravo nam govori o toj dubokoj veri koja zadivljuje Boga čovjeka Hrista. Sva njegova propoved imala je upravo taj cilj, da u nama ljudima probudi veru u njega kao Sina Božji, kao Spasitelja našeg. I zato se Gospod toliko radovao veri kada je naiđe u ljudima na nju, jer se time njegova bogočovječanska propoved ispunjavala na takvim pojedincima ponaosob u kojima se takva živa vera u njega kao Sina Božjeg i Spasitelja sveta pokazivala. U današnjem evanđelju čuli smo kako žena Hananejka, znači žena koja je pripadala neznabošcima, a ne jevrejskom narodu, prišla Gospodu kada je on obilazio one krajeve kuda su živeli judejci i van tih granica i krajeva sa svojim učenicima. I ona je molila Boga čovjeka Hrista da spase i pomogne ne njoj, nego njenoj ćerci koja je bila bolesna, bila je đavoimana, opsednuta. Molila je Boga čovjeka Hrista da sa njene duše skine taj najveći teret koji roditelj može nositi, a to je kada je njegovo dete, odnosno njeno dete, bolesno. Nije dakle molila za sebe, već je pokazivala tu prirodnu roditeljsku ljubav i molila je za svoju đavoimanu, besomučnu kćer. I šta se tada dešava? Bog čovjek Hristos na te njene molbe ćuti. Naizgled pokazuje se kao tvrd i nemilosrdan, kao da nema saosećanja prema toj ženi koja ga moli. Na trenutak deluje da čak i njegovi učenici imaju više saosećanja od njega i kažu: otpusti ovu ženu da ne bi jednako vikala za nama i dosađivala. Otpusti znači usliši njenu molbu. A on tada njima odgovara: ja sam poslat samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. A ova žena ne odustaje, već i dalje usrdno moli: Gospode, pomozi mi. I šta on njoj odgovara? Izgovara reči koje deluju čak grublje od njegovog ćutanja. I kaže: nije dobro da uzmem hleb od dece i da bacam psima. Nju je nazvao psom. A ona sa smirenjem odgovara, dakle njena sujeta nije bila povređena. Ona je smireno pristupila Gospodu. I to smirenje i dalje pokazuje time što kaže: da, Gospode, ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze gospodara njihovih. Gospod se tada zadivio i svoje divljenje javno pokazao pred učenicima i rekao: o ženo, velika je vera tvoja, idi, neka ti bude kako želiš. Dakle, Gospod je i svojim ćutanjem hteo da uredi tako da se javno vidi, da se projavi ta duboka vera i duboko smirenje ove žene, a na pouku prisutnima. Također je Bogočovjek Hristos ovim hteo da razobliči judejsku zabludu. Oni su verovali da je Spasitelj poslat samo njima i većina Judeja koji su bili tada u rimskom ropstvu očekivali su Spasitelja u vidu nekakvog cara koji će ih osloboditi od tog rimskog ropstva. A poslat im je smireni Mesija, Bogočovjek Hristos, koji je hteo da ih oslobodi od onog mnogo grđeg i goreg ropstva, od ropstva grehu, smrti i đavolu. I to spoljašnje ropstvo u kome su boravili Judejci pod rimskim okupatorom bila je samo spoljašnja projava tog unutrašnjeg duhovnog ropstva u kome je njihova vera malaksala i nisu čekali carstvo nebesko, već carstvo zemaljsko. Iz tog razloga nisu
prepoznali Cara nebeskog Hrista, ono koji je donao to carstvo nebesko, koji im je obećao to carstvo nebesko, ponudio im i približio to carstvo nebesko. Jer je govorio, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, već su čekali nekog zemaljskog cara koji će skupiti vojsku i osloboditi ih od rimskog ropstva. Taj moment, istorijski moment u istoriji izabranog jevrejskog naroda, u momentu kad ih je pohodio obećani Mesija, u velikoj meri podsjeća i na ovaj današnji moment u kome mi Srbi živimo. Mi zaista živimo pod okupacijom koja je sigurno strašnija od one rimske u kojoj su živjeli tadašnji Judeji. Ova okupacija u kojoj mi danas živimo je politička, ekonomska, pa i vojna, ali ono što je najgore, ona je i kulturna i duhovna. Od te duhovne okupacije zbog koje smo sami krivi, od te okupacije greha i đavola koje smo svesno pustili u naše duše, došla je ova spoljašnja okupacija i ropstvo. O spoljašnje ropstvo u kome se nalazimo jeste dakle samo ta spoljašnja projava i znak tog unutrašnjeg duhovnog ropstva. Ali kao što je Judejima poslat spasitelj i Mesija, Bogočovjek Hristos, tako je poslat i nama. Jer Gospod ovde kaže da je navodno poslat samo Judejcima. Ali tim je hteo, dakle, da razobliči tu zabludu i da pokaže da nije poslat samo Judejcima, već svima narodima koji poveruju u njega i krste se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Da je tako potvrđuju nam i njegove reči u momentu kada se uznosio na nebo, kada je zapovedio svojim učenicima: idite i naučite sve narode i krstite ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, doneo je spasenje svima narodima koji prihvate tu njegovu spasonosnu reč i spasonosnu nauku. A to je pokazalo i na ovoj ženi Hananejci, jer je on na njenu veru odgovorio svojim čudom božanskim i iscelio je njenu kćer. Sve što Bogočovjek Hristos čini i govori je božanski, duboko i premudro. Ne samo njegove reči, već i kada Bog ćuti, i to njegovo ćutanje ispunjeno je božanskom, dubokom premudrošću koja je spasonosna za nas ljude. I vidimo da je ćutao na molbu ove Hananejke kako bi se razotkrila u potpunosti njena vera. I time se svi poučavamo, da kada se i mi molimo Bogu, a On ne odgovara na naše molitve, da On svakako ima svoj duboki božanski, a to znači i spasonosni razlog zašto ne uslišava naše molitve. Ili zbog toga da bi se mi i dalje vežbali u usrdnoj molitvi i moljenju, da bi istrajali u toj molitvi i time se vežbali u toj dubokoj veri u njega, ili zbog toga što molimo ono što nam nije na korist i na spasenje. U svakom slučaju i božansko ćutanje je pedagoška mera te božanske duboke premudrosti, jer Bogočovjek Hristos i kada ćuti na naše molitve, On želi da time izvede i učini nešto još uzvišenije od onoga za što ga molimo. Tako da, na primjer ove žene Hananejke, treba i mi da se učimo, poučavamo, da se nikada ne umorimo moleći Bogočovjeka Hrista, ali da to uslišenje, kada će se ono dogoditi i da li će se ono dogoditi u potpunosti, prepustimo njemu. Jer jedino Gospod zna šta je nama na korist. Sveti apostol Pavle kaže: mi ne znamo bez Božje pomoći ni da se molimo kako treba, niti da molimo ono što nam treba. Zato u celosti i u potpunosti, posebno kada se molimo Bogu, treba da prepustimo sami sebe i sav život svoj njemu. Da On u potpunosti upravlja našim životom. Da On odabira koje su naše želje za koje se molimo spasonosne i korisne, a koje nisu. Da njemu prepustimo da li će ih uslišiti ili neće. Da shvatimo da onda i kada nema odgovora na naše molitve, kada naiđemo na to božansko ćutanje, da to ne znači našu bogostavljenost, da ne znači da je Bog okrenuo lice od nas, nego to znači da Bog i svojim ćutanjem upravlja nama, našim životom, upravlja nas putem spasenja. Također je bitno da shvatimo da se duboka vera stiče jedino dubokim smirenjem.
Najdublja vera, kažu sveti oci, jeste kada se molimo: Bože, neka u svemu bude po volji Tvojoj. Neka sve u mome životu bude po volji Tvojoj. To je najdublji izraz vere, ali i najdublji izraz smirenja. Onda kada u potpunosti ne verujemo sebi, svojoj logici, svom razumu, nego u potpunosti verujemo Bogu, da On zaista bolje od nas zna kako treba da usmeri i da ustroji naš život. Eto, svemu tome nas poučava današnje sveto evanđelje. Neka nas blagi Bogočovjek Hristos i kada ćuti na naše molitve i kada odgovara na njih, uvek upravlja putem spasenja, putem Carstva nebeskog, i neka nam daruje da taj cilj, jedini, istinski i pravi cilj našeg zemaljskog života i mi svi dostignemo. Amin. Bože. Nek je srećan i Bogom blagoslovljen danas.